Abahinzi bo mu murenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu intara y'Uburengerazuba barataka igihombo kubera kubura kw'isoko ry'ibitunguru. Aba bahinzi bavuga ko abaguzi bari kuboneka bari kubaha amafaranga atatuma bunguka ukurikije uko bashoye. Ubuhinzi bw'ibitunguru turabikora tukagura imirama iduhenze, tukagura amafumbire tugatera, twamara gutera noneho twamara kubisarura bikagenda mu masoko gakabura. Ahantu twakuraga umusaruro wa miliyoni y'ibitunguru bari kuduhereza 200,000 kubera imiti yazamutse. Twakora imibare tugasanga duhagaze ku 200,000, twarashoye miliyoni. Ubwo rero ibitunguru rwose agaciro wapi byararumbye, bigerekaho n'imiti yapanze, bigerekaho no kubura isoko. Mwadukora ubuvugizi tukara ko imiti yagabanuka, ibyo duhinze tukara ko twabibonera isoko tukabona tukagaruza natwe. Hari igihe dukora ubuhinzi kinyamwuga tukagenda tukaka amafaranga kuri banki, twaba twejeje twasaruye neza twabonye amafaranga tukishyura kuri banki, ariko ubu turi mu bihombo kuko bamwe bari no gutanga n'imirimo yabo kugira ngo bishyure banki. Kugira ngo abahinzi bunguke basanga nibura umufuka w'100 bari kugurisha hagati y'amafaranga y'u Rwanda 10,010 na 15 wagurishwa guhera ku mafaranga 50,000 kuzamura. Kugira ngo umuhinzi ndagwe mu gihombo umufuka wakagombye kubugura ng'50,000 kuzamura, byabaye n'akarusho bikagera no ku 100,000, umuhinzi yarushaho gutera imbere cyane. Bishobotse umufuka ukagura 80,000 cyangwa byibuze yabaye makaka ba 70, natwe bahinzi niho twabone inyungu. Ubu turi gukorera mu bihombo cyane kuko n'ababihinze ubu ndanubwo bari kubitera umuti kubera ibihombo. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko ikibazo cy'igihombo cy'abahinzi b'ibitunguru bakizi, bakaba bari kuganira n'ubuyobozi bwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo haboneke isoko ry'ibyo bitunguru. Kambogo Ildefonse, umuyobozi w'akarere ka Rubavu: nibyo ko abahinzi b'ibitunguru ndetse n'imboga zindi muri rusange hano mu karere ntabwo igiciro cyifashe neza. Iyo unarebye ukareba ibyo bakoresheje haba ifumbire haba ndetse n'imiti, usanga nk'igitunguru kilo kiri muri 300, ariko wajya kure ugasanga ibyo bakoresheje byose biri muri 200. Aha tugiye kureba uburyo ibyoherezwa nko muri Kongo turimo kuganira kugira ngo bongere amasoko. Ubundi isoko rimwe niryo riri kwakira ibicuruzwa biturutse mu Rwanda mu rwego rwo kubahiriza amasezerano y'ubucuruzi hagati y'ibihugu byo muri gihe cya Covid, ariko twabasabye ko twakongera amasoko noneho ibitunguru bikabona aho bijya bitandukanye, tutagendeye ku isoko rimwe gusa ryohereza ibicuruzwa biturutse mu Rwanda nk'uko byari biri gukorwa. Ibi rero nibyo twakwifashisha muri iki gihe kugira ngo turebe uburyo ibitunguru biri kwera byagurishwa hari iki. Mu gihe abahinzi b'i Rubavu bataka ibura ry'isoko ry'umusaruro wabo, hirya no hino mu Rwanda ho abaguzi bakomeje kwinubira izamuka ry'ibiciro ry'ibyo bahaha ku masoko. Jean Baptiste Micomyiza, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.